ngoba konke lokho khothama niphambi kwakhe mabandla asezulwini yena uyinkosi yenungoba ukubusa konke nina bakhe emhlabeni ubelanu dumo lwakhe wezela ukunihle ngani benokuphila ngaye wenyukela ezulwini ukuba animelele anilungiselindawo badlatumisani Nkosi. Amen. Egameni laNkulunkulu yise nenvotsana namoya oyingcwele. Amen. Sihlangene ndzawonye njengemzeni kaNkulunkulu sisemkwababe kutomdumisa nekumbonga nekuva lifu lakhe lelingcwele nekuletha kuye tidzingo temhlaba nekucela kutsitselelwa kwetono tetfu nekufuna umsa wakhe kutsi ngendvotsana yakhe Jesu Kristu sitinikele kuba simsebentele. Lolu lusuku lolwentiwe ngusimakathe asejabule sithokote kulo asimkhonde. Nkosi vula imilomo yethu silidumise silibonge ligama lakho akuthi uyise nenvotsana namoya oyingcwele njengoba bekunjalo ekuqaleni senjalo nanyalo kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Asitihlole sivume emaphutsa ethu. Nkulunkulu Somandla Baba bethu osezulwini siyadithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe uliqala lethu sonilele ngixabana nangekukhuluma nangekwenda nangekungakwendi lebekufanele sikwende ngenxa yenvotsana yakho Kristu inkosi yethu siyithethelele konke lesekwenzile usende siqonde khamba nosha kude igama lakho lidunyiswe. Nkulunkulu Somandla sawukela sisebenzethu lethu sigcine ekuphileni okuningi nanini ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Siyabonga kakhulu bangcwele namhlanje lusuku lwemenyuko it's an ascension day la khona sikhumbula kwekuthi Jesu wavuka ekufeni akazange wabaleka wahlala Jesu wabonwa bantu
for 40 days ahamba emhlabeni bambona bafakaza ukuthi uvukile. So indzaba yethu noma ngabe sendlule ebuhlungu lobungakanani asisibo bantu lababalekabo kwekuthi angisale ngikhwesha ngoba sekunjani kodwa na siyakhona kuma kutshengisa kwekuthi kude lesikwesabako as long as sikuKristu Jesu. So ke bazalwane namhlanje na ekseni ngifuna ukuthi ngiphinde ngikuqwalisekise lokho kube ngilokukholekile wethu loyinkosi lovukile usipha emandla ukuthi sikhone kuma noma ngabe ngisiphi isimo. Shothi umoya wanamhlanje na kule nkonzo utobe uhuba uhamba lapho inkonzo lenkulu yolwenyuko. Sicala ke ngaleso sizathu leso ngelihubo 24 asiyi kumahubo 119 njengalobu eselobu sihamba 119 sitawudibana naye kusasa. Namuhla ekseni siya kumahubo 24. Umhlaba nako konke lokukuwo kwasimakathe, emave kanye nabo bonke labahlala kuwo kwakhe, ngobe wakumisa etikwetilwandle wakusekela ekujulweni kwemanti. Ngubani loya kwenyuka indzaba yasimakathe? Ngubani loya kuma endzaweni yakhe lengcwele? Lo netandla letihlantekile nenhlitiyo lengenaqala, lo ngawulibatisi ngelite umphefumulo wakhe, nalo ngawafungeli emanga. Simakathe uyawumbusisa, yebo uNkulunkulu wensindiso uyawumenta abe msulwa. Ngulesi-ke situkulwane salabo labamfunako, labafuna buso bakho uNkulunkulu waJakobe. Nine masango vulekani, nani minyango yasemandvulo vulekani nithi nge, kude inkosi yeluthumo iteungena. Ngubani lenkosi yeluthumo? ngusimakathe, liqhawe lelinemandla. Simakathe loliqhawe lekulwa. Nine masango vulekani, nani minyango yasemandvulo vulekani nithi nge, kude inkosi yeluthumo iteungena. Ngubani yona lenkosi yeluthumo? Nguye uNkulunkulu longusomandla, nguye loyinkosi yenkathimulu. Akuthunyiswe uyise nendodzana namoya engcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni senjalo nyalo yabanjalo kude kwelinamini. Amen. Sitawulalela sifundo sekuqala bangcwele. Sifundo sekuqala siphuma eTestamenteni elidala, sibhaliwe encwadini yeprofeti Daniel. Yes. Daniel chapter 7 verse 9 to 14. Chapter 7 verse 9 to 14. Ngathi ngisabukile
Tihlalo tebukhosi tabekwa ngabolonina. Lophila phakathe naphakathe wahlala usakhe. Tembatho takhe tatimhlophe njengangqoqwane. Tinwele tenhloko yakhe tatimhlophe njengeboya betimvu. Sihlalo sakhe sebukhosi sasivutha emalangabi. Nemasondvo aso onke abelavuka emalangabi. Kwakugeleta umfula wemlilo. Siyalo sawo siqubuka embi kwakhe. Tinkulungwane tatimsingatsile. Tinkulungwane letilishumi tiphindwe katinkulungwane letilishumi tatime embi kwakhe. Behluleli bahlala phansi. Tincwadzi tavulwa. Ngaqhubeka ngabukisisa ngenxa yekuhlokoma kwemavi ekuti gabatisa lakhulunywa luphondvo. Ngangibukisisile saze sahlatshwa lesilo. Umtimba waso wabhujiswa. Wajikwa emlilweni lovutha emalangabi. Nato letine tilo temukwa emandla ato ekubusa. Kodwa tavunyelwa kuphila sikhashana. Embonweni wami wasebusuku ngabona embi kwami kwakume umuntu labe njengendvodzana yemuntu abehla nemafu asezulwini. Wasondzela kulophila phakatsi naphakatsi. Waholeleka ebukhoneni bakhe. Wanikwa emandla nenkatimulo nebukhosi bonke bantu netive nebantu bato tonke tilwimi bakhothama kuye bamkhonda. Kubusa kwakhe kukubusa kwaphakathe naphakathe. Lokungazange kwaphela. Nembuso wakhe ngulowo longasoze waqithwa. Siphela lapha sifundo sekuqala. Sitawulalela sifundo sesibili lesibhaliwe encwadini yamaHebheru. Sahluko sesibili sitawuqala kufunda kuverse 5. Hebrews chapter 2. We are reading from verse 5 to 18. From verse 5 to 18. Sikhuluma nemhlaba lotabo. uNkulunkulu akawubekanga ngaphansi kwetingelosi. Kepha bukhona ufakazi lesibuthola embhalweni lobuthi uyini umuntu kuthi umkhumbule, iyini indodana yomuntu kuthi uyinakekele. Wamenta kuthi abe mncane kunetingelosi, sikhashana lesifisha nje. Wamethwesa umqhele webukhosi neluthumo,
wamisa ethi kwemisebenzi yetandla takho. Tonke tintfo watibeka ngaphansi kwetinyawo takhe. Ubeka tintfo tonke ngaphansi kwakhe kusho kutsi kute lakushiya kungakabekwa ngaphansi kwemandla akhe. Kwanyalo nje sisengakaboni kutsi tintfo tonke tibekwe ngaphansi kwakhe. Kodwa lesimbonako nguJesu, lowentiwa waba mncane kunetingelosi kwesikhashana, wetfeswa umqhele webukhosi neluthumo ngenxa yekuhlupheka kwekufa. Kwaya ngebubele baNkulunkulu ukuthi Jesu eve kufa ngenxa yebantu bonke. Konke kukhona kuye nangaye uNkulunkulu. Ngawo-ke kwakuvele kumfanele ukuthi yena ente Jesu apheleliswe ngekuhlupheka. Wamenta waba umvuli wendlela yekusindiswa kwemadvodzana lamanyenti ngekuwaletha ebukhosini. Ngobe lowo longwelisako nalabo labangwelisiwe baphuma kubabe munye. Ngiko nje angena mahloni kubapita ngekutsi bomnakabo. Uthi ngiyawushumayela ubomnakethu libito lakho, ngihlabele ngawe emkhatsini welibandla. Uphinde athi ngiyawubeka lithemba lami kuNkulunkulu. Aphinde athi ngilapha mine nebantwana uNkulunkulu langiphe bona. Ngakho-ke njengoba abantwana babantu, naye Jesu waba ngumuntu njengabo, kuze kuthi abhubhise Sathane labenemandla kwekufa, kuze akhulule bonke labo labathi ngesikhathi sonke sekuphila kwabo baboshelwa ebugqilini ngenxa yekwesaba kufa. Ngobe akusito tingelosi lebetonde ukuthi sita, kodwa titukulwane ta-Abrahama. Ngakho-ke kwakudzingekile ukuthi afanane nabo nakabo ngako konke, kuze atewuba ngumpristi lomkhulu lonesihawu naloethembekile emsebentini waNkulunkulu, kube yinhlawulo yetono tethu, tono tebantu. Njengobe naye mathupha wahlupheka alingwa, unawo emandla ekubasita labo labalingwako. Siphela lapha sifundo sesibili. Ngiyacela-ke ukuthi kulesikhathi lesi together si-afeme lukholo lwethu nesivumo sekholo sebapostoli. Si-afeme lukholo lwethu nesivumo sekholo sebapostoli. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise somandla, umdali welizulu nemhlaba,
ngiyakholwa uJesu Kristu indvodzana yakhe leyodwa inkosi yethu weta namoya engcwele wadalwa intombi Maria wahlushwa kubusa Pontiyo Pilato wabethelwa esiphambanweni wafa wangcwatshwa wehlela kulabafile ngelilanga lesithathu wabuye wavuka wenyukela ezulwini lapho ahleti khona ngasekunene seyise utawubuya ade kwedlulela labaphilako nalabafile ngiyakholwa umoya longcwele nasebandleni lelingcwele likatholika nasemhlanganweni yalabangcwele uthethelelwa kwetono uvuka kwemtimba nekuphila kwanini nanini amen asithandaze Nkosi sawukele Nkosi sawukele baba wethu losezulwini alingcweliswe ligama lakho umbuso wakho kawude inzando yakho ayinto emhlabeni njengasezulwini siphe lamhlahla kwethu kwemalanga onke sithethelele ntono tethu njengoba nathi sibathethelela labasonako ungasingenise ekulingweni okusisindise kulokubi ngobe umbuso wakho nemandla nebukhosi kude ube nini nanini amen Nkosi bonakalisa sawu sakho kithi usipho kwakho lokusizisa Nkosi banemusa eveni lakithi sidle ngesihawu nasikhanya kuwo bambese ngekulunga abapristi bakho yithokozise ingcebo yakho ephelele Nkosi yenda ukuthi indlela takho tatiwe emhlabeni yive tonke iwadi emandla kusizisa kwakho baphe abantu bakho sibusiso sekuthula ludumo lwakho lwanze emhlabeni wonke uNkulunkulu uhlambulula inhliziyo tethu usebenza umoya wakho longcwele Sovereign Lord, your ascended Son fills the entire universe. Strengthen our witness that all may acknowledge his reign. Through the same Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Eternal Father, your reign extends beyond space and time. Grant that in this world of changing things, we may hold fast to your promises that endure forever. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Briefly bazalwane, because namhlanje nalanga imqoko kakhulu, let me read something. I'll summarize very few with my own words. This day of Ascension. St. Luke tells us that for 40 days after the resurrection, in Acts chapter 1 verse 3, Jesus appeared to the apostles and gave them instructions concerning the kingdom of God. So the church celebrates his ascension 40 days or on the 6th Thursday after Easter Day. What is it that we celebrate? The Nicene Creed says that Jesus, the only begotten Son of God, for us and for our salvation, came down from heaven. This was his descent from heaven. On Ascension Day, we recall how he went back where he was before. As he told Mary Magdalene,
on the resurrection morning, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. That is in chapter 20, verse 70. To speculate about the precise manner of this ascending is both misleading and irrelevant. Going to God is not a happening in space, though the limitations of our language may compel us to speak in spatial terms. It is sufficient to understand the gospel writers' imagery as saying no more than that Jesus was enveloped in the cloud of the divine presence. Bishop Michael Ramsell, so he said, whatever the disciples saw, it was for their sake, not a necessity laid upon Jesus for his living of the earth. The disciples needed a visible sign that the earthly appearance of their risen Lord were ended, and that the time had come to go forward in his spirit into the future for which he had prepared them. St. Athanasius writes of the purpose of the incarnation as God became a man, that man might become God. The ascension is thus a visible sign and assurance to us that as the one man Jesus Christ has been taken up into God, so the way is open for all who have faith in Jesus to follow their forerunner and enter into the many mansions he has prepared for them. According to John's Gospel, chapter 14, verse 2. Maybe just briefly, because ukhona labasilandzelako la namuhla le ncwadi isitshela ngokuthi Luka uyayikhuluma indzaba yekwenyuka kwaJesu, kodwa angakenyuki laphana ku-Acts chapter 1 verse 13. Wabonwa bafundi bakhe noma abapostoli, wabonwa nangebantu labanyenti, and ke ibese ikhuluma ukuthi wenyuka. Maybe kuba nekwekuthi kumbe kusita nje tingqondo tethu wekuthi kunyuka kusho ukuthini kahle kahle, kuspeculate ngaloko kwenyuka kanjani, kwaba kanjani, abanye basitshela ngama-planets kanjani, but nje lokumqokwa kwakukusita tingqondo talabo bantu ngaleso sikhathi kwekuthi sesiphelile isikhathi sethi Jesu abonakale ngemehlo, kodwa nyalo sesiyambona ngekholwa. Lokungibona kumqoka kwekuthi wakhavarishwa lifu limelele iglory yaNkulunkulu. Athi ke lo hlabelelako, when the praises goes up, his glory comes down. Lokusho ukuthi uma ngabe siqala kumdumisa uyehla ngalelo lifu lite limbeke abe khona phakathi kwethu, noma singeke simbone ngemehlo enyama, kodwa usuke akhona aphakathi kwethu. So ke njengemuntu losigijimele phambili kule ndlela, nathi singebazalwane siyanxuswa ukuthi asikufuneke lokufanana naye ngathi tonke tingoni tekuphila kwethu, kwekuthi sibonakale ngalenye ilanga silapho akhona khona, njengoba Johane athi ekhaya likaBaba kunetindlu letinengi, nathi kunendzawo lesilungiselele yona. Siyabonga bengichaza nje ngisummarize lencwadi uyeta Magongo kutosipha i-expository for Daniel and Hebrews, so that kuto expandeka kakhudlwana ke manje ngalendzaba
yolwenyuko namhlanjena ndakushiya etandleni tamagongo kuleti ncwadi kaDobe enta i-expository kito asiphethe nemkhuleko before simemukele. uNkulunkulu lokuvela kwekuthula longumthanzi wekuvumelana kwathi wena uphila lokuphakathe konda wena kukubusa impela sifikele thina abantu bakho labathobekile kulaba impikithi basihlasela ukuthi thine lesithembela kuwe singesabi emandla ethu sakithi ngenxa yemandla kaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. uNkulunkulu babelo makathe wasidala ngemandla akho wasihlanga ngethando lwakho thole usiqinise ngomoya wakho kude sinikele kukhonda wena sihambe ngelilanga lanamuhla ngokuthanza wena nangekuthandzana ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sikhathi lesike bazalwane sekuthi semukele magongo umnakethu banele magongo ngidawuthi pause nje kancane sithi ujike makethe ngaleyo ngoma kaDobe eta ngayo la bese siyaqhubeka sekala ngaphambili. Amen.